Ponekad mi se desi da pogledam jedan film i da mi se mnogo dopadne. Ali da mi se s druge strane poruka koju taj film pokušava da preda publici ili sam čin stvaranja filma na tu temu ne dopadne. Ovaj film me zbunjuje. Marija Antoaneta je naravno posljednja francuska kraljica koja je vladala neposredno pre revolucije. Ona je navodno pitala zašto ljudi ne jedu kolača ako već nemaju hleba. Problematičan deo ovog filma jeste to da on izaziva u meni sažaljenje. Da li je kriv neko za patnju drugih ako nije svestan da je izaziva? Da li sam ja kriv za patnju ljudi u nesrećnim delovima sveta? Da li je Bob Burnham kriv što ja nemam tako dobru kameru kakvu on ima? Jesu društveni okviri i dalje nepremostivi kao što su onda bili? Da li su onda bili ovoliko providni koliko su sada? Da li su sada providni? Ja bih rekao da se ona, makar u ovom filmu, našla u suprotnoj poziciji od one u kojoj se nalaze glavni likovi Fight Cluba. Oni već nisu toliko mladi i svesni su da ih iluzija u kojoj žive ograničava. S druge strane, ona je premlada i ona uživa u iluziji. Zašto bi ona bežala od iluzije u kojoj se ovako lepo osjeća? Neki ljudi ne zaslužuju sažaljenje. Film kao film je predobar. Sofia Coppola, rediteljka ovog filma, ume da stvara neverovatne svetove lepote. Ovaj je veoma ekstravagantan i rokokoast, ali s druge strane je nekako realan. Ja ne volim rokoko, ali u ovom svetu nekako dobro izgleda. S jedne strane. S druge strane, svet izgleda stvarno. Ja uopšte nisam imao utisak da gledam neka davno prohujala vremena, već sam imao osjećaj kao da su ovo sve savremeni ljudi koji vode današnje naše svakodnevne razgovore, samo su eto našminkani i imaju te perike. It's not too much, is it? No. Na glavama. Njihov odnos ka životu je potpuno savremen. Ja sam imao utisak kao da gledam film o mladima koji osvajaju bezbrižno jedan grad, kao da se odigrava u Los Angelesu i da su oni neki hipici koji jurcaju po gradu i onda čekaju i da izađe sunce. Can't you do something? I'm not going to acknowledge it. Naravno i neverovatan izbor muzike koji je rediteljka donela u ovaj film doprinosi savremenosti ambijenta. Ali mislim da nije to sve. Mislim da nije muzika jedino to što ambijentu daje savremenost. Mislim da su razgovori glav. Kristen Dunst je bajna i dobroćudna kao Marija Antoaneta. Ona i izaziva to sažaljenje za koje nisam siguran da li mi se dopada ili ne. Zrači dobrim namerama. Iako ona naravno pokušava da se provede lepo u tom svetu, ali i dalje zrači nekom vrstom nevinosti. Jason Schwartzman, kao posljednji francuski kralj, je genijalan. On je jedno dete. S njega su oženili sa 16 godina i od njega očekuju da pravi decu. What on earth is going on with that young couple? A on je dete koga... Decu ne zanimaju deca. Zašto bi pravio decu? So, I've heard you make keys as a hobby? Yes. On hoće da se igra sa ključevima, zato što njega zanima pravljenje ključeva, hoće da ide u lov i hoće da bude dete. A čitava prva polovina filma se vrti oko toga da se od njih očekuje da imaju decu. I onda naravno svako krivi kraljicu zašto i dalje ne postoji naslednik. Ali u ambijentu koji Sofia Coppola pravi nekako čak ni to svaljivanje krivice ne izgleda toliko teško. Zato što ona, iako postoji nekoliko tužnih scena zbog toga, ali ona i dalje samo uživa u tom svetu oblaka. Dok ne umre francuski kralj koga igra Rip Torn, njih dvoje postaju vladari i dođe 1789. I onda...